Priatelia, predtým, než začne nové video, sa vás chcem spýtať, čo sa vám na mojich videách páči a čo by ste zmenili. Budem vďačný za každú odpoveď alebo komentár, aby sme sa mohli spolu posunúť niekde vyššie. No, ale o to som nechcel. Teraz máme do 3. pauzu a chystáme sa na púšť. Ideme sa pozrieť na duny a pôjdeme si zajazdiť na offroade, povoziť sa na ťabách a mala by tam byť ešte nejaká ohňová show, nejaké tance, takže sám som zvedavý, že ako to tam bude. Tak a my už hľadáme do auta a ideme smer na púšť. Tak a my už sme došli vlastne na to prvé stanovisko, kde nám trochu pripraví auto, sfúknú pneumatiky a keď sa príjete, tak predavači alebo čo sú to, tak tí vás doslova natlačia do obchodu, že aby ste si niečo kupovali, tak vravím vám, ako aj Ondrej Volker povedal, nemusíte nič kupovať, proste poviete, že nemáte záujem a hotovo. Žiadne také, že vy si to musíte kúpiť. Kto by som chcel prísť, tak napríklad jazda na takéto štvorkolke alebo plugine, teda vychádza nejakých 50 eur v prepočte a neviem, či to je na pol hodinu alebo na 15 minút. Tak a po približne 3/4 hodinke nám auto pripravili, vnúkli pneumatiky a v aute sme mali ešte také menšie technické problémy s bezpečnostným pásom, ktoré sa rýchlo vyriešili a pokračovali sme smerom na púšť.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. She's number one. She's not scary. Ale продолжи. Ready? Bye bye, Habibi. Tak, aké by to bolo byť na púšti, na piešných dunách a nešmitnúť sa. Tak a tu sa zabudla vypnúť kamera. Aká? No my dve. Jaj, či my už máme? Ešte s Habibim nemáme. S Habibi. Picture. Together. Ináč poviem vám, vyšlapať ten kopec nebola vôbec žiadna maličkosť. Zadýchaný som bol ešte dobrých 5 minút. Smile. How's your safari today? Good! Habibi, come to? Dubai! Habibi, come to? Dubai! Okay. Tak a my sa teraz nachádzame v takej oáze a vlastne bude tu taký program ohníva, show a podobne, však uvidíte, keď to začne. Máme tu zadarmo bar, ale iba na nealko, alkohol sa musí platiť. Na show a potom bude tam. Prvá show.
Takže najprv show a tak večer. Tak a dnes večer zažijeme niečo špeciálne. Dubajskú noc plnú farieb, chutí, tradícií. Je to ako cesta do srdca arabskej kultúry, ale bez toho, aby sme museli opustiť Dubaj. So you can enjoy your evening to the fullest. As you entered, you were greeted with Arabic coffee and dates available at the entrance. If you'd like tea or coffee, head over to the tea counter located near the left side of the entrance. For water and soft drinks, you can find them at the bar counter, which is right behind the stage. The washroom facilities for ladies and gents located at the left corner of the camp. Enjoy a variety of traditional Arabic barbecue dinner at the buffet counter, which is set up on the left side of the stage. You can also experience wearing traditional Arabic clothes and immerse yourself in the rich Arabic culture. Don't miss out on this unique opportunity. And kids, don't worry. You can have a great time in the kids' play area. Enjoy and have fun. And ladies, don't forget, if you'd like, you can head over to the henna painting area and get a beautiful design to make your evening even more special. Enjoy your evening with us, relax under the stars, and let the magic of the desert embrace you. Thank you for being here. Samozrejme, nesmie chýbať jedlo. Vône šafránu, kordománu, ďatly a grillovaného mäsa. Čo sa nepodnáhla, Arabi si jedlo vychutnávajú spoločne, pomaly a so srdcom. Tak aj sme si niečo nabrali a ideme papať. Arabi sú hrdí na svoje korene, tradičné oblečenie, ako napríklad kandara u mužov a abaja u žien. Nie je to len o štýle, je to prejav úcty, identity a duchovnosti. Tanec. Toto nie je len show pre turistov. Tanec je v arabskom svete oslovou života. Ten výrivý pohyb pri tandúre symbolizuje duchovné spojenie a nekonečný kolobeh života. A Billie Jean to je sila ženskosti a rytmu. A potom hudba. Hudba hrá veľkú rolu. Hypnotické rytmy bubnov a tradičných nástrojov vás doslova vtiahnu. Každý tón má svoj význam, každý pohyb má svoj príbeh.
mi po dobrej večeri a peknom programe sa vraciame opäť na hotel. Ideme sa pobaliť, vyspať a zajtra večer už odchádzame smer Slovensko. Dneska máme posledný deň, dneska už odlietame domov. Check-out máme o 12:00 a letíme až večer. Takže dneska máme aj taký voľnejší program. Tak a dneska už tam takýto chill pripasenie. Pozeral som, že dneska u nás v Nitre po 3 až 4 stupne, čiže nič moc. Takže vôbec sa tam neteším. Babka, páči sa ti tento pobyt? Áno, páči ma veľmi. Tak, ak by ste chceli vedieť, koľko stálo ubytovanie, tak tu máte ceník, neviem, či to zbadáte. To sú izby za deň. Ceny za deň. Takže v prepočte na deň jedna izba, nie je to na osoby, je to na deň nejakých 300 €. Nejaké 2 hodinky a vyrážame smer letisko. Tak, ja by som sa chcel ešte touto cestou poďakovať cestovnej kancelárii Daka. Nie je to žiadna platená reklama, ani žiadna spolupráca, proste páčili sa mi ich služby, sme s nimi veľmi spokojní a pravdepodobne pôjdeme aj ešte tento rok s nimi do Ríma a vy budete určite pri tom, takže stačí len sledovať tento kanál, dať like, odber, aby ste neprišli o ďalšie nové videá a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute a ja už idem do nočnej. Človek ráno priletí o 5:00 a ten deň už ide aj do nočnej, takže vyspatý, tak na pol strany. Poďme makať.